أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yana pasal panas sengi suruh makan lu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tori masen Allah taala kuritu Nabi pasal mama seribun Muhammad sinin napa puji na punai puang Allah taala. Puasinin nadi sekna langit penglut Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade umirul mukminin. Riau bakar panas jalab dirna ribatur kalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tori masen Allah taala Nabi sallam maka de bakar temas sarang Muhammad Allah taala. Maka de Nabi tapi tu wasal dia perlu nafang Allah taala tempat disi sengir ya lupai. Sewani lampu maduan natapai matalung nada tonge makpan makoe. Maliman nanya makini nawai manan nasabar kange mapitum natama pasilenge naya tama pasilenge ritato ngangi malampe sungai mai gasalona tama serang Allah taala naya sabar kange ritato ngangi mai gasalona nama wijatoy na tama serang mingka ilu na patirong tamri tirong naya makoy ritato ngangir babela toy sukaran Allah taala tamasrato ya Jibrailu na pacau tan ricau na sebab kamasena naya makin nawai ritato ngabat ka pangkat tamasrang Israfilu naya datang ngangir ritato ngangi malampe sungai mega salona tamasrang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya tempuer tatong ngi maega salonan renge malampe sunga ina di baru ngat salama karya Allah taala nania tape di tatong ngi sarewang ngi nani pamas boleh Allah taala maka dai umerul mukminin kadai umerul mukminin Nabi Abu Bakar tafala birna batur kallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita roi suruh makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakaru di bola dan wassalam ila Allah taala boleh di sini nan mapejak jaya di tengah lala rifal lamangi. Nai alam pirna suruh makan Nabi tanah rekuriti willah malobi. Wassalam ila kesolanang marajaya di tengah dolangang. Maka dai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita roi suruh makan kok di bola nana rikunan pecala itang nana sabak elona Allah taala rialu petoy waramparan na ditololang nana kuriti willa mamusu di basalam ri Allah taala pore sinin napa bunuh-bunuh maka de bakar tingkalinge matu panasang kala firna suruh makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuh pada saat bilik siba baru dia sengar jalahi riwan dia sengai buka dari sepulona ompona ulan ramalang riasona senenge riwat tunna sarae gaji barae le turupo dari langi disuruh dia Allah taala TV ya Quran malam dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalakun Nabi Barailu Nabi Rasulullah ya Nabi Tamak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dan Nabi Barailu suruh Allah taala nasurak Allah taala TV aku raya malabbi nama tandri nasabak pamasina itu. Nabi Assalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya Nabi tanale aku ramalabbi maka dai muhallikin ru'usakum wa mukassirina la tahafun. Maka dari Nabi Muhammad majepuh wang Allah taala suruh kitiwi ya koram malbiye maka dari Jibrailu suruh Allah taala dan ya nari tu al birnari lalan nari tu al Quranul Majid nelornya Allah taala boncok wedua maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibrailu aga nang pake narek kopura kari kallu aga to nari asungko. Maka dan ya Jibrailu suruh Allah taala dan ya komisangi pakai menrengi sungkukmu agana indre na Jibrailu langi mangurud ya Allah taala na sompani Jibrailu maka dai kwa mailoni kallo tori masjid Muhammad
Wana karnelona buang Allah Ta'ala makadai buang Allah Ta'ala Jibrailu kunak kalui termasih Muhammad na karneloku nakadasi buang Allah Ta'ala lau di surga malang hidang ngajkatubi silampa ia mekudara wana ngeburengi termasih kusongko andrengi pakiyang nafaki narik pepurai di kalu termasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa di naji barayu lau di surga nalatuk naga banna surga nak bersalan naji barayu maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nari bari nabi bersalan nari malaikat di dawam wangan ruanna surga maka wa alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makutana ni malaikat makadani gaturi saliwang makteknya Jibrailu makadai ya Jibrailu makadipari ni malaikat pangan ruanna babanna suruh makutana ni makadai ya Jibrailu agak kata makbali ada di makada ya Jibrailu nasuruh kapwang Allah Ta'ala malang hidang ngajikatubi silampa ya makudara irwana maelo irek borosong ko andreng pakaian na termasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balia dari malaikat dawang penganduan surga makar majab kuhale Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para padi alab dirna anak dijadari dalam surga nasabak degaga warna jalan obat ya dalam surga agan ani sunaji Jibrailu nalor buang Allah Ta'ala maka dari buang Allah Ta'ala Jibrailu lanang tiwirang songkon nanrengi pakaian termasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Naturun na Jibrailu naruni nawe na tiwirang songkon nanrengi pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nai tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaian carilah gila yang perwero maktab habis ya naulat kebuwe di 10 na umpona ulan ramalang ya agar itu bagas itu ni ya nari tu lawat kasai nasab kasimanan ni pakaian makas singeri lalana alange pakaian nari tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nalatun naji Jibrailu riolona nabi tanah bersallallahu makana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaribani nabi sallallahu nabi Muhammad makana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabali ada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana Jibrailu ni ganak kallu ka mabali ada ni makana Jibrailu makana surona Allah Ta'ala biyak nakallu kuna sabailona Allah Ta'ala di lalana kudara indara maka dan ya Jibrailu Nabi Allah Ta'ala lewu noriwakan kuna lewu nariwakan na Jibrailu maka dan muhallikin al-usah kawam kasidina la tahafun narik koriwakan na Jibrailu na baca ni Jibrailu maka muhallikin al-usah kawam kasidina la tahafun narukongi Nabi Muhammad riwakan na Jibrailu narikallu na Nabi Muhammad rialan na kang alikue di 10 na umpona ulan ramala besona seninge riwatun nasrae narikallu na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Naria Jibrailu nang kamanataw na anapo na Nabi Tarya sangi Allahu salama parang kamanan ni sahabat na yapay Abu Bakar riyatona Umar riyadona Usman riyolona Ali rimundina Farmacin naman malay werwa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Riyana kang alikueri sa pulona umpona ulan ramala riyasona sinenge ribat yunna sara'ina kaluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dari yang asin Allah Ta'ala kurito naripasalama ng kamanok para matinda wiwilwa na Nabi Muhammad ng kamanat to ni anak wijadari turo po dari langir suro ni Allah Ta'ala pada lamalay wilwa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasilampa nalay sima naggenomi na panamasyo orang ni paledo na nasabak barakat na Nabi kurito sabak na dari gagawin wak na Nabi dan na silampan nung ditanay na sabak masaroygana na wijarari turo po dari langye belaw pada malay barakat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Agan ngolina Allah Ta'ala makkada alamanang ni welwana Nabi tato masih Muhammad sallallahu alaihi wasallam napura nari kallu Nabi Muhammad Nabi lani itu egana nampa Nabi welwana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Naiya egana anak katina annan lasana annan ratuna annan sapuna annan ratuna annan pulona annan lampa sikutaro egana wicuri langi sikutaro egana bulu-bulu na dilalana lamproalena Iya cara sabakna nari loro bakalabi surat makan luna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba alabiran nari tu furana pawangnya Jibrailu Makuni rona rieloran kadece on rona surat makan luna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ana sebab barakak nari tu maka di Jibrailu ni gitaro surat makan luna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riak dampeng ngi dosa dari kuang Allah Ta'ala dan sebab barakak nari tu maka di Jibrailu ni kita baca surat makan luna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Nah, pangulai pun nalat tu dicapak nari adam pengengi dosa nari kuang Allah Ta'ala nari kemata pengiat indanan ni atau baca ngi anreng atau mengkelingeng ni dibaca itu maduno dosana pada tuha duno dano kaju na tapok yang desa ngesoe nari kemata pengiat indanan atau mengkelingeng ni dibaca maka dari kuang Allah Ta'ala ni kita taruh surat makan luna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napaka lebih majapur beringi Allah Ta'ala pamasih maiga maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gini tahu bakal lebih surat makan lu ko majapui ya nafaka lebih ni gini bakal lebih kat puang Allah Ta'ala nafaka lebih ni gini bakal lebih puang Allah Ta'ala iya nari tu tahu macuir dalam surga nama bela di ranakai maka dari barairu ni gini kita bakal lebih surat makan lu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naroko ngimat kibatuan nataru nasimai majapur bahasa lewang ngir kuang Allah Ta'ala rilin olatu di akhirat nasabah barakat nasur makan lu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah Ta'ala ni gini kita taruh surat makan lu Nabi Muhammad napakasing bi omrona majaputan kira-kira iri tawallahu salai Nasabah barakat nasur makan luna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari Nabi Muhammad ni gini kita taruh ya regana simai ya regana baca puri pasal lewang ngiri Allah Ta'ala di sini nampak bunuh Assalamualaikum dari Allah Ta'ala di sini nampak bunuh ya rumah pijak jai nasabak barakat na surat makan lu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu dia mesin Allah Ta'ala tu itu Nabi Salama nasabak batu marajan Allah Ta'ala pengari nama malaikat dan kerja sengat bakeng api sorang hari buang Allah Ta'ala nasabak barakat na surat makan lu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tauri Yuriona kuang Allah Ta'ala iya nari tu nang kerja sepam masih nasabak barakat na surat makan lu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin maka dari Nabi iko sinin nata hukum kali ngai ma tu adaku dia apa hukum ko tahu maka itu tu ini sampajan 5 betul Nah, ada kalimat sahada. Nah, puasa di dalamna ulan ramalan na pitaranan dia na fasu ke warang parana. Nah, pandai maluhu na painu tu madakka na palipa kita mabela. Nah, tunut tahu di bawang purna pomi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko makuniro iya nari tu umatku ya to nari tu mati uangan ruan ruan sukiam ya to nari tu to takwe wa maskarang linolatu akhirah nareko makuniro makku tamak ni suruh makan lu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala sa'atin nasyahidi wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.